za kraj ovog mevluda upriličio jednu dovu. Ako se Allah odazove ovoj našoj dovi, ja mislim da bismo bili sretni, ne samo ovog, nego i budućeg svijeta. Ova dova se zove dova za mir. Ja mislim da biste trebali svakako, normalno poslije ovog svega, da malo porazmislite o ovoj dovi. A ja ću sada kroz učenje, svaki put kad stanem, molim vas da to potvrdite sa amin. Dakle, znači ne morate ono kratko amin, nego svaki put na svakoj mojoj stanki vi ćete dodati amin. To znači uslišaj Bože. Kako nas čuju na polju, kako nas čuju, kako je naše riječi odlaze u etar. Zato vas molim, neka ne bude ono baš miješano, nego jednoglasno amin. Koristim priliku da svima koji su ovdje danas bili, da se toko zahvalim. Prvo na ovome svemu kako je red, disciplina. Ovo je sve spontano, tako dobar red. Nemamo mi nekakvih redara, ovo je džamija, ne smijete vi ni prema kome ovo ili ono. Svako se sam pokorava propisima i zakonima Božjeg hrama. I eto, ja sam, da vam kažem pravo, presretan. Mi smo tu na pragu da dovedemo to, da dovedemo ovaj naš lijepi sastanak do kraja. A nemojte se ljutiti ako nije danas bilo puno vaza, jer nije ni moglo biti zato što je program tako bio obiman. Trebalo je to sve zadovoljiti, trebalo je da se sve uklopi. I još na kraju, imat ćemo jednu dovu poslije sušetka ove dove, kada bude mevludska dova, imat ćemo jednu kurbansku dovu. Jedna naša uplakana porodica zamolila me da proučimo jednu kurbansku dovu. Oni su učinili jednu akika kurban, su zaklali. I ja vas sve molim isto tako da ne ustajete, jer uostalom hadžijski mevlud je svaki dan. On je eto tako jednom godišnje. A ako neko želi vaza, hvala Bogu, u svim džamijama se vaz održava, pa održavam i ja. Ne znam, ja ne umijem da nađem sve riječi kojim bi riječima mogu da vas zahvalim zato što ste ovako napunili džamiju. Ovo je priznanje i meni, priznanje i mom džemaatu, priznanje i ljudima koji su pokrovitelji, donatori ovog mevluda. Meni je drago da i ovi koji su snimali, bilo preko radija ili ovi koji ćemo, ako Bog da, čije ćemo snimke gledati uskoro, drago mi što imaju šta da snime i da pokažu. Molim vas, ako nešto ne bude lijepo i ne bude nešto dorečeno u tome svemu, oprostite nam jer prvi je puta. Podignite ruke. Subhane rabbijel aliđel e'al vehabu tevab. Amin. Auzu billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Allahu ta'ala fil Kur'anil kerim. Ja ejuhallezina amenu udhulu fi silmi kafeten wala tettebi'u kutuvati šeitani innehu lekum adubum mubin. Sadakallahul azim. Uzvišeni Allah džellešanuhu kaže: o ljudi, ovi koji vjerujete, uđite u miru, uđite u svoj selamet, ne slijedite stope šeitana jer vam je on najveći neprijatelj. Molimo te, o uzvišeni Bože, uputi nas da shvatimo da smo ljudi i da smo dio ostalih ljudi na ovome svijetu. Amin. Molimo te da nas uputiš na međusobno razumijevanje i ljubav i da budemo od onih koji shvaćaju da su ljudi braća, da nam je svima jedan otac, jedna mati i da smo svi mi ljudske porodice. Amin. Uputi nas u ljubav prema tebi i ljubav prema ljudima. Amin. Uputi nas, Allahu, da u svakom selu i u svakoj kući gradimo gnijezdo mira i neka nam tvoj mir bude početak i završetak ljudskih mirenja na zemlji. Amin. Bože naš, pomozi nam da svoju strast podredimo vjeri i vjerskim naredbama i da nam vjera bude vodilja u životu. Amin. Bože, pomozi nam da se radi tvoje ljubavi volimo i da tvoje zapovjedi u duši shvatimo, nosimo i u djela provodimo. Amin. Učini nas snažnim da ne dozvolimo prokletom šeitanu da zagospodari nad nama i našim srcima svojim prljavim namjerama, pa nas osnaži da svakog dana dokazujemo pred svakim i pred sobom da možemo sobom vladati, upravljati i da možemo svoje bližnje i sve ljude voljeti. Amin. Učini nas takve ljude da u svakom čovjeku prepoznamo svoga brata, a u svakoj ženi svoju sestru, te da nipošto ne nanesemo sramotu našem praocu i pramajci na ovom i na budućem svijetu, Hazreti Adamu i Havvi. Amin. Bože, usadi u naša srca istinsku ljubav za mirom, jer neka nam to postane i ostane želja, cilj i ostvarenje ovog velikog životnog cilja. Amin. Poveži nas onom niti
kojom si povezivao srce i vjeru, i neka radi vjere volimo i neka nas dragi Allah radi istine voli. Amin. Uzvišeni Bože, mi te molimo da ukineš mržnju među ljudima i da na njeno mjesto usadiš slogu i ljubav. Amin. Podari nam u ovim trenucima najveći stepen ljudske snage i snošljivosti, da prevaziđemo sve nevolje sa kojima se susrećemo, te da dokažemo svim ljudima da smo im braća, da ih volimo, jer si ti Allahu stvorio ljubav, a šejtan je izmislio mržnju. Ako mrzi, on je sledbenik šejtana, ako voli, on je Božji rob i Božji sluga. Amin. Stavi nam u dužnost da se kao ljudi najljepše obhodimo jedan prema drugom, pa te molimo, pomozi nam u ostvarenju ove dužnosti. Amin. Neka mir Božji otvori vrata u svakoj kući. Amin. Neka mir Božji uđe po svaki krov, pa bez razlike ko je domaćin kuće. Neka nas vjerska obilježja nikada ne razdvoje. Neka nas spaja istina i Božja volja. Amin. Dragi Allah, kazni sve one koji ljudima umjesto ljubavi sade po srcu mržnju. Amin. Uzvišeni Allah, ti si u Kur'anu Kerimu rekao: Ja juhannasu inna haleknakum min zekarin ve unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. O ljudi, mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i jedne žene, pa smo vas učinili narodima i plemenima, da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj ko se Allaha najviše boji. Bože, učini nas od onih koji se Allaha najviše boje. Amin. Neka nam naša vjera bude štit od grijeha. Amin. Neka nam naša vjera bude izvor ljubavi prema Bogu i prema ljudima. Amin. Neka nas se potomstvo ne stidi radi zla, a neka se ponosi sa nama radi naše časti, dobra i našeg poštenja. Amin. Bože, učini naše srce saksijom mira iz koga će mirisati ljubav, a upali u nama svjetlo znanja koje će nas voditi kroz ove tijesne, uzbrdite i tijesne životne staze. Amin. Pomozi svima koji vole mir među ljudima, da im se želje i težnje ostvare. Amin. Učini da se srećemo nasmijana lica, iskrenog srca i čiste duše. Amin. Plemeniti i dragi Allahu, razvedi nam nebo da nas obasja sunce. Amin. Razvedi nam srca da nas obasja tvoja ljubav. Amin. Podari nam istinsku ljubav svoju, da je podijelimo među sobom, te da se njome okitimo, da svoje kuće čeljad sa njom namirišemo. Amin. Povrati nam dobre odnose među nama, kakvi su bili nekad i kakvi bi trebali biti po Kur'anu. Amin. Po Inđilu. Amin. I svim tvojim izvornim knjigama. Amin. Bože, ti naš jedini Allah, ti si naš, nema drugog Boga osim tebe, u tebe vjerujemo, tebi naše misli i dove upućujemo. Nemoj nas odbiti sa izvršenjem, ali ukloni svaku mržnju koja proizvodi drugu mržnju i neka do tebe dopru molbe oni iskreni, pošteni, pa bilo koje vjere da su oni. Amin. Neka ti se svakog dana ljudi više mole i obraćaju. Amin. Primi pokajnike pod skut svoje milosti. Amin. Obasjaj korisnom naukom naša srca i podigni mrak sa naših duša. Neka svugdje zasvijetli istina tvoja Bože, koja je za sve najveći tvoj dar. Amin. Istađib du'aena ja rabbel alemin. Odazovi se našoj molbi o Allahu. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumme šfi merdana verham meutana bi hurmeti suratul Fatihatu me as-salavat. Draga braćo, neka ovo bude jedan veliki poklon ovom našem današnjem sastanku. Ja nisam ovo ni rekao ni govorio zato da bi se, ne daj Bože, nekome ulagivao ili umilio. Ja sam ovo govorio radi nas. Hoćemo, draga braćo, mir i da nas Bog mirom nagradi. Amin. Molim vas, još nešto samo kratko. Živi i zdravi bili. Ovdje smo mi dole nešto i napravili nekakvog jela. Vi ćete se, ako Bog da, dole svratiti kod nas, da nam budete i u jelu musafiri. Da vas počestimo onoliko koliko nam materijalne mogućnosti dozvoljavaju. I kako rekao, ja ću na kraju činiti ovu dovu. Htio bih da vam kažem, jedan ajet odavde poneste, odnosno njegov prevod. Allah dželle šanuhu kaže: Estaizu billah, bismillah, kalu rabbena
galebet alejna šikvetuna, ve kunna kaumen dalin. Kad dođete na sudnji dan, rećite, o Bože naš, Rabbena, gospodaru, galebet alejna šikvetuna, naši prohtjevi su bili jači od nas. Wa kunna kaumen dalin, pa smo postali zalutali narod, a to nam neće ništa tada koristiti. Ovo je vrijeme kad trebamo da liječimo rane. Ovo je vrijeme popravka. Ovo je vrijeme da kažemo da naše fondove popravimo, da ih napravimo bolji. I zato ste svi dužni. Nije samo hođa dužan da bdije. Svaki čovjek bez razlike koje vjere, on je pejgamberov naib u svojoj kući. On zamjenjuje pejgambera u svojoj kući i kao takav treba djelovati. Svaki je starešina svoje kuće granikar u svojoj kući kroz koje prolazi muslimanska granica, odnosno granica vjere, granica zla ili granica dobra. Pa ko od nas, ne daj Bože, zaspi na toj granici, onda u tu našu kuću mora da se uđe, da se svašta useli. Zato vas molim, toplo vas molim, drago mi je, neobično drago, što mogu da govorim pred ovom ovako velikom, punom džamijom. Ne znate, ne vjerujete koliko je lijepo kad jedan imam stane ovako u jedan krug kao što sam ja sada i gleda koliko svijeta, koliko glava gleda, koliko očiju, koliko duša čeka da se nešto kaže. A ja duboko vjerujem u to da ste vi, ako Bog da, inša Allah, tala na pravom putu. Inače, da vam kažem pravo, mi svi ako pomalo nekada malo se nagnemo tam, malo vam, putevi su uzbrziti jako, ali ako Bog da, jer posljednja moja, kako kažu, želja ono što nakreću kad završimo moj blud jeste, Bože, sastavi nas na sudnjem danu sa pejgamberom, amin. Allahu jeđme'u bejnena ve bejnekum, dragi veliki Allahu, srce nam spoji u jedno, učini nas pravom braćom i učini nas braćom drugoj braći. Nema veze koje su vjere. Ne govorim ovo ni ostra, ne govorim iz ljubavi prema Allahu, jer nas je Allah dželešanu. Ja vas ne pozivam da po Muhammedu ili po Isa pejgamberu. Pozivam vas na bratstvo u ime Boga, jer nas je Bog braćom učinio. Dragi Allahu, uputi nas na pravi put, amin. A sad se odazovite onoj mojoj kratkoj dovi, što smo rekli da ćemo proučiti onu kurbansku dovu. Subhane rabbijal aliđel al vahab. Euzubillahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wala udvana illa ala zalimin. Rabbena ya Rabbena takabbal minna kema takabbalta min ibadike salihin. Uzvišeni plemeniti Allahu dželle šanu. Naš brat, naša sestra, naša braća i sestre koji su izvršili zavjet prema tebi, obavezu, molite uzvišeni Allahu dželle šanu da njihovu kuću nagradiš, da ih zaštitiš svakog zla, da ih nagradiš mirom, srećom, da ih Allahu udostojiš, da ih napravi put naputiš i da ovu žrtvu koju su oni učinili danas, da im to Allahu dželle šanu u cijelosti primiš, amin. Neka im kuća bude sačuvana od svakog zla i nevolje, neka se vrati mir među njih, neka radost dođe na njihovo srce, amin. Svevišnji Bože, uslušaj i primi ove moje molitve, amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ešfi merdana, verham meutana bi hurmeti suretul Fatihatu ma as-salavat. Vidite ovu lijepu knjigu, iz koje Amira vas danas često puta uveseljavala, opominjala, možda nekom i suza natjerala. Ovakvih knjiga ima. Nemojte da ostavite nijednu kuću bez njih. Ako i ne bude bilo puno, naručit ćemo ih. Samo ja vam kažem, gledajte da to nađete, jer ona je ne samo zabavna, lijepa i uputljiva. Toliko. Subhane rabbijal aliđel al vahab. Amin. Euzubillahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udvana illa ala zalimin. Rabbena ya Rabbena takabbal minna kema takabbalta min ibadike salihin. Uzvišeni plemeniti Allahu dželle šanuhu, mi smo se sastali na ovom časnom i lijepom mjestu sa najplemenitijom namjerom. Sastali smo se da se sjetimo tvoga miljenika i našeg dragog pejgambera Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je tvoj Kur'an i Kerim dostavio, koji je čitavom svijetu put istine pokazao. Iz velike odane i plemenite ljubavi za našeg pejgambera mi smo ovaj Mevlud šerif proučili. Dragi Allah, ti to od nas primi. Kabul nam učini, u sevab nam upiši. Velikoj duši našeg dragog pejgambera ti naš selam dostavi. Obraduj Božijeg poslanika ovim našim sastankom, a nas udostoji šefatom Muhammed pejgambera, amin. Svi oni koji su bili uzrok ovom sastanku, veliki Allahu obaspi svojim blagodatima. Ako su među živima, učini i još dugo godina
da budu na ovom svijetu i da dobra čine. A ako su umrli, udijeli im tvoju milost i obavijesti ih o ovome što su njihovi potomci uradili. Amin. Veliki plemeniti Allahu, svi prisutni muslimani i muslimanke koji su ovdje svojim dolaskom uljepšali ovu mevludsku svečanost, ja Rabbi, obaspi svojim blagodatima i nagradi ih onako kako si ti obećao za dolazak u Božje hramove, gdje si ti, Allahu dželle šanuhu, kroz usta Božjeg poslanika poručio vjernicima, kogod se pokrene u pravcu da ode na jedno mjesto gdje bi učen bio, neka mu Allah podigne na faku, i svaki korak u pravcu mjesta gdje se uči, naučaje i znanje prima, pisan je svakom vjerniku sadaku. Kada nam čas smrti dođe, olakšaj nam da kao pravi, iskreni, osvjedočeni vjernici preselimo se sa dunjaluka na ahiret, a da nam posljednje riječi budu la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Naše oči i naša usta zatvori džennetskim ljepotama. Amin. Blago nas uvedi u džennet, u drugi obećani život koji očekujemo od tebe pored naših velikih grijeha. O Bože naš, budi nam milostiv na obećanom danu. Amin. Dragi veliki Allah, mi priznajemo da smo griješni. Svojim ružnim djelima mi smo svoj obrad ocrnili. Stidimo se sami sebe. Od grijeha se kajimo, teobu ti činimo. Milostivi Allah, uslušaj i primi našu teobu. Ihdina sirat al-mustaqim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu me as-salavat. Ja vas eto obavještavam na kraju da će, ako Bog da, ukoliko budete voljni da uzmete kasete sa ovog mevluda, da će uskoro biti u prometu. Toliko bilo bi mi drago da se što više toga upotrebi i dođe među narod.